Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak 2016an onartu zuen indarkeria matxista publikoki salatzeko protokoloa. Urtebeteko epean, 60 aldiz baino gehiagotan aktibatu da. 80 emakume baino gehiago izanik erasotuak izan direnak. Zifra hauek erakusle bat baino besterik ez dira. Eta indarkeria matxistaren aurrean, eragile eta indar desberdinak batu eta gure errefusa adieraztea ezinbestekoa da. Horregatik, guk ezetz esaten diogu indarkeria matxistari. Baina lehenik esan behar dugu. Zer ulertzen dugu indarkeria matxista gisa? Adibidez, EGKan argi daukagu. Onespenik gabeko harreman guztiak indarkeria harremanak dira. Pixa egiterakoan, zu niri begira geratzea indarkeria da. Eta zuk edozein txokotan egin dezakezun bitartean nik komunaren zain 15 minutu ematea ere bai. Ni zuri behin da berriz ezetz esan da ere, zuk niri tragoa gonbidatu nahi izatea indarkeria da. Eta dantzan nagoela ipurdia ikutzea ere bai. Nire plazera epaitzea indarkeria da. Eta nora doa zainbeste emakume gizonik gabe galdetzea ere bai. Indarkeria matxistari autodefentsa feminista. Hay que dejarlas aparte. Si tiene que ser ya será. Si tiene que venir ya vendrá. Si tiene que durar, durará. Si tiene que acabarse, se acabará. Si tiene que ser ya será. Si tiene que venir ya vendrá. La violencia machista es una lacra que debemos eliminar de esta sociedad y para ello es indispensable construir relatos visibles y veraces de la realidad de las mujeres que la han sufrido y que la sufren y entender que no es una cuestión que se ciña solo al ámbito del hogar. Indarkeria matxistaren arazoa ez da kasu konkretu eta gutxi batzuen arazoa gizarte osoarena baizik. Horregatik gizarte bezala denon ardura da indarkeria matxistaren aurka borrokatzea. No pasa nada, sigue soltera. Prefiere estar sola que con un cualquiera. No necesita de un hombre para sentirse alguien. Que no, que no, que no, que no. No hay perro que haya la ladre. Toda salida es una entrada a otra parte. Tomar la decisión acertada es un arte. Lesbofobia eta transfobia indarkeria matxistak dira, guk ezetz. Indarkeria hauek guztiak indarkeria matxista dira, eta guztiei aurre egin nahi diegu. Nik ere, zuk ere. Zuk ere, nik ere. Un mundo en igualdad de condiciones es un mundo rico en valores. Las habilidades y capacidades de las personas son más importantes que el sexo con el que nacemos. Yo también, tú también. Tú también, yo también. Eusko Abertzaleak legebiltzar taldetik argi daukagu sexu orientazioa eta genero identitatea funtsezkoak direla pertsona guztien duintasunerako eta bizitzarako. Beraz, ezin dugu onartu erasoak gai hauen inguruan egitea eta izatea. Horregatik, onartezina da emakume izate hutsagatik indarkeria jasatea. Uste dugu legebiltzarretik ere politika aktiboak sustatu behar ditugula honi aurre egiteko garrantzitsua delako gure bizitzarako. Legebiltzarretik guk ezetz. Egotzen gehan momentutik, sistema honen parte izateko hegemonia bat jarraitzera behartuta daude. Honen aurrean, isilik gelditzeak zapalkutzaren konplize egiten gaitu. Matxismoarekin bukatzea guztion bete beharra eta guztion konpromesua denez, guk ez. Berdintasuna ere nire baitan hasten da. Ez da ez. Emakumearen ganako indarkeriaren aurka asko daukagu egiteko. Guk, Eusko Alderdi Jeltzaletik, beti ezetz. Nik ez. Nik ere. Guk ezetz. Este mensaje va dedicado para todas las mujeres, las que solucionan cualquier problema que viene, las que aunque no haya donde sujetarse se mantienen, las que aunque no sepan dónde pisar no se detienen, para todas las que luchan contra viento y marea, para todas las que creen en unión y no en pelea, para las que trabajan por lo que les revolotea, para las que escuchan el dembow y les golpea. Mira cómo suena el síntesis, no me importa lo que les gusta a mí, limítate tu mente, déjame, música sin etiqueta, warning, golpeca, mujer al mic manda. Somos la oferta que la masic demanda. Chanda, chanda, el duda gure chanda. Woman power
además de nuestro apoyo, también queremos hacer llegar nuestras propuestas. Indarkeria matxistaren aurrean autodefentsa feministatik, emakumeok alduntzetik, boteretzetik eta indarkeria hauei aurre egitetik, pertsonaletik kolektibora jotzeko garaia da. Horregatik guk ere hemendik ezetz esaten diogu indarkeriari, estatu guztiak esku hartu behar duelako, estamentu guztiek esku hartu behar dutelako, eta mugimendu feministak egin duen bezala pertsonalki gaia hartuta politikora eramatea, orain gure ardura da ere bai, eta guk ere ezetz esaten diogu indarkeria matxistari. Como si fuera esta noche la última vez. Este mensaje va dedicado para todas las mujeres, las que solucionan cualquier problema que viene, las que aunque no haya donde sujetarse se mantienen, las que aunque no sepan dónde pisar no se detienen, para todas las que luchan contra viento y marea. Si la detectas, ofrece ayuda. Si la vives, prioriza tu bienestar. Si necesitas ayuda, estamos aquí. Gazteok, elkarteok, gizarte eragileok, administraziook, guztiok diogu guk ezetz.